Ke nna Ntsetsa Overyola Motsumi mokhuduthamaga wa Lefapha la Thuto mo Bokone Bophirima. Ke tsa tšhono e go ka eleletsa barutwana botlhe ba rona mo dikolong tsa rona tsa Bokone Bophirima le barutabana ba rona botlhe mo provinceng ya rona jaaka tlabe ba keteka letsatsi la Paseka gore ba netefatse gore ha ba tsamaya ka gore gona le ba e leng gore ba tlile go tsamaya maeto a matelele ba ya go dikerekeng tse di farologaneng. Ne ke re ha moletong le ba tsamaya mo go yone ba netefatse gore ba driver sentle le gore ba ska ba driver long distances whereby re itse gore dikotsi tse dintsi di dirwa ke gore bakgweetsi be ba lapile jalo le jalo. So ke ba eleletsa gore mo Pasekeng yone ba netefatse gore ba goroga ba tshela ko ba yang teng. Ke a itse ba tle go etela dikereke tse di farologaneng mme re ska ra lebala bana ba rona ba e leng gore ra itse gore ka tsatsi la Paseka normally ba tlala ene ra itse gore go na le mathata a e leng gore bana ba rona in most cases e nna kganya gore ba batliwa ba sa kreiwi e nna di missing persons jalo le jalo. So ne ke re le batsadi ko gae ke kopa le re tlhokomeleleng bana bao thata gore ha Paseka e fela ba kgone go boela botlhe ko sekolong go sena sepe se se masho se le gore se ka ba diragalela. So ne ke re tsamang le go keteka le re rapelele as Lefapha la Thuto ha le boa le boele gore la itse gore jaanong re ipankanyetsa gore ko bofelelong bana ba rona ba kgone go kwala ditlhatlhobo tsa bone tsa June examinations. To our matriculants, the grade 12s, le sa lebale gore tsela e leng mo go yone is not going to be easy. Ne re kopa gore as much as la go keteka letsatsi la Paseka but le ke ka bojotlhe go ka balansa in making sure gore ga le boela back mo dikolong tsa rona be le gore you are well prepared because re ready gore le ka kwala ditlhatlhobo tsa nyena tsa June tse leng gore tshwantse le make sure gore le simolla gona no go ka performa before ditlhatlhobo tsa rona tsa bofelelo jwa ngwaga. Ke a leboga.